Make the ground shake. I pozdrav svima ljudi, došli u novu epizodu, kao što vidite vratili smo se. Vratili smo se. Ali sad ću imati još malo posla, tako da će video sam biti malo kratak. Ali sam da kažem vratili smo se. Pokazat ću vam, ali samo ovo na kratko, zato što... Vratili smo se. Ne znam što da kažem onak. Danas ću vam pokazati tutorial kako napisati ovo u Minecraftu, čekajte. Tako, samo kako to napisati u boji. Znači, ako imate ovako, nađete ovo. Ne, nije to. Ovo. Ne, čekajte, zaboravio sam. Zaboravio sam. Aha, evo ga, nađete ovo tu ovak. Sad kliknete na ovo, tu vidite kao 2S. To se ne bi trebalo vidjeti. I onda izaberete evo 4. Kao što vidite, to je ova boja. 7, to je ova boja, bilo koja. Evo, uzet ćemo dvojku. Sad napišemo preživljavanje. Sad je, eto ga, ali ono se ne vidi. Vidite, sad je to tako zeleno. Sad moramo create world. Možete se stvoriti običan svijet. I da sam obavješten, neću moći snimati malo Minecraft i te neke igrice gdje treba tač, zato što ozlijedio sam si... Šta? Ok, ljudi, malo tehničkih problema. Sada ajmo izaći, quick to title, i kao što sad idete na play, kao što vidite zelene boje, preživljavanje. Vidite ga tu. I da, to je za početak jedan kratki tutorial, nemojte sad... To je to, znači, vratili smo se, evo ga, da ne mislite da smo prestali snimati, da tek smo počeli, ajde 9 pretplatnika, hvala vam. Pokušat ćemo doći do 50. Tako da, to je bilo to za ovu epizodu, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!